Kani kadai ko All India Radio Shalom ka khubor bang puli dailu satas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor ladap ban ker sainar sha nyo phau na kashispa hakapot Meghalaya bat Bangladesh ong ka BSF Penya Secretary Katnat Kakwet Kakya jong ka Sorkar Padang u Ajesh Bhushan ya ka Jingalang bat Kejala bat Union Territory ban Bishal Benya ya ka Jinglong Jingman hakabede bat ka Jingpang COVID-19 bat ka Jinglong Balakre banya kunyuk nyang Jingpang Omicron u bakal ngadur na nyang Jingpang jong ka COVID-19 bat hapok kendiat menai bu bet borumti ekorukam trekam All India Trinamool Congress ha Meghalaya ong u Dr. Mukul Sangma Hashwa baginya skor ki khubor ki babnya ni skrap shwai kene ki chimpen bana namal bak India kala ban ai palat shispa klur ki dawai tika persya ai ki jingpang COVID-19 ka All India Radio ka ai khoblaya baro ki doktor ki nurse bat ki bai ki nong trai ba khman bat baro ki to ki bladap ban ai puraya ketika wat lakari kala kenjo shauni maume hendrengi mahami ki nong sngap jongi ba ki jingya kun persya ai ki jingpang COVID kampat kut satya Gikan tu namar kata ya baru kino sangap jongi bakin pendap kaba aitika baru arsin bat yarap lem ye kiwairu bakin aitika Hakini ki porta masa ken mau banbu ikini lightly ki rukom le ki basuk dangi ki jingda khamat bat khamut penjinga iwei ne iwei pan bat khamle khut ekakti bat ka khamat nak bentai ki jingtep babnya sepang ki jingpang COVID-19 pila ban pun ha national helpline number not iwei are like ndai hinyo prano soundriu but iwei not hinyo san lani how helpline number ka Meghalaya iwei not pra but iwei not hinyo not mentapan ki kubor ki babnya UDIG jong ke BSF Meghalaya Frontier UDI haukip hinin kasngi ula pentem balala ban pendep hinyo phau na kashispa ka jingker sainarsha ha khaput Bangladesh hendrai salai phau na kashispa kadang sateng na ki babun kitab Habaya kren bikinong thok kubor u haukip ulong bakawai ni kijing bakrau kadai kijing bamyo jaka bat kane kadai ha East Khasi Hills bat kato kani ha Janta Hills Hakajuk kapor UDIG ke BSF Meghalaya Frontier ula pentip ru baka seng balasyak ken beat ka hinyo trem National Liberation Council HNLC kamdon ketem AA ha Bangladesh hendrai katu kani kidkhot jongka kilit kiwan cha Bangladesh banai chungo ki bahaye ngasem bat kinong kerjaan jongki Secretary Katnat Kakwet Kakya jong ka Sorkar Padang u Ajesh Bhushan hnin kasngi ula penyat ya ka Jingalang jong ki hek Sorkar ki ban ki Jilla bat Union Territory ha ka balaya kran halo ka Jinglong Jingman ka baya day bat ka Jingpang COVID-19 Gikendon jingada bala pentrekam bat ka Jinglong bala penkre banyakun ya ka Jingpang Omicron ka balong ka Jingpang ka bamihi na kinyang Jingpang jong ka COVID-19 ka bala Sdampur hakiri ka perthai Haka Jingalang le don langru Dr. VK Paul ubalang udukhat jong ka kot ka kya ka Niti Ayuk Habaya thu baya ki kendon jingada bathamai bala penni dekatnat ka kot ka kya jong ka Sorkar Padang na ka banta banyada na Omicron la pharu shaki jilla u Ajesh Bhushan ula kentu ki jilla bakin kensting ni kensingan hendrai ban nong ki ba pikir bat perking bha bat ki priu ki banabar ki bawan rung shapok kari lengba ki kat ling sun beper ki kat chat bat ki jaka kaput Ha India ladap ban ai shispa arpau lai klur arpau nyolak ke dawai tika banyada na ke Jingpang COVID hapo ke nationwide vaccination drive. Henen kasngi ke ladon shipo wajar shispa kan reumut ki brio ki belakoit na ke Jingpang COVID-19 ke belapen kiwi ke jingdan ki brio belakoit chapalat lai klur saupau lakmut. Hakajuk kapur hendriu hajar kandai spa kandai paumut ki brio pan kidang yuk thamai ke Jingpang COVID-19. Ha Meghalaya kat kandai ngut ki brio kidang yuk thamai ke Jingpang COVID-19 henen kasngi kandai ngut ki lakoin bat iwei belaklat kat hatu henen kasngi ke jalla kadon arspa kandai pau saw ngut ki brio ki badang shitam bat ki belaklat baro ki long sia jal saw spa nyo pau lai ngut Ka Sorkar Assam kala penlong ya kejing aitika
Hakalang kejala kanang ban kenjo sakasispa nakasispa hakajing aitika. Hakajing keren bat All India Radio henen kasngi Mission Director ke National Health Mission ke Assam Dr. Lakshmanan S. Ulong bakakan hun ke Dr. bakinong tray ke koit ke kya kila penong ke jingwit room haman na ke triwing henen kasngi hapok ke har hashtag campaign. Dr. Lakshmanan Rayatho basau pon rew hajar mut ke brio kila dap aitika hakasngi benengkong jong ke campaign. Ulong babaro ki menteri ki MLA ba ki officer ke le yalam hakidong ba pher kanang ban penslu le ki brio bakin aitika kene ke jing aitika hakaleng ke cela kan kun hakasan tarik ubnai no pra ka Deputy Commissioner jong karib hoi district kala pentip ba karib hoi kala la ban kinjo sanpon rio na kasispa hakajing aitika hakawat ke benengkong bat lai pon rian na kasispa na kebenta kawat ke baar hakasnam arajar arpo kila don shipomut ke brio ke belaklan bat menta kasnam sispa khat armut ke brio ke laklat na ke jingpang COVID-19 kene ke pen i ba ke jingpang ka kam klang hakasen wan ke baar baro ke belaklat ke district kilong sispa arpo arnut hakaba na kini sispa khandai ngut ke dai ke baklampat aitika khat wengut ke bompat pendap puraya ke jing aitika bat arnut pat ke dep aitika baru arsin hababin rap ya kini kesorka jela kalau betharu ya baru ke district jong ke jela bakin penlong ya ke jingalap bakalpang syapang ke jing aitika dah ke bepia ya ke kenhun bannet ya lap kat kum ke jingdan ke polling station haki blok kini ke dek All India Radio Shillong ke bawan lam syapi ya ke kubur Unang yalam barang pak ke Meghalaya Dr. Mukul Sharma ubadang syupinya so dangshen bat ke All India Trinamool Congress AITC henin kasngi ulong bahagi kindiat benai banwan kin sabu bet burunti ya kerukom trekam jong kaseng AITC hakaling ke jela Meghalaya habakren hakajina lang bat kinong tok kubor hakul kata Dr. Mukul Sharma ulong baki brio hakaling ke ri ki kwa bat ki angnut ya kaseng san partai ke baklang ke banyale persya ya ke BJP Ulo amru bakila rai banya so bat ke AITC dai hatin bakila tuat jumut bat sungtu ya ke jins ngau jum ki hajar ke nongkersian ke Congress habaro kawe ke jela ke thancha tela mingi bat ka rihi baro kawe bat baka rai jum ki kan winra ya ke jinkal ladur ha ke thancha tela mingi bat hakari Kan Meghalaya AIDS Control Society Marks kan penlong ya ke rally jong ki kali bat ki bike kum shimenta jong ki jingrakhi ya ke World AIDS Day arajar arpawai ha ke shitarik unok pra arajar arpawai kata menta ke si nadu ke po khat arbaji shitang si Hamadan Malki Shillong Kajing temu jong kajing rakhi kat kum ke UN AIDS kalong ban penduk pendam ne kajing pang AIDS kat hakasnam arajar laipo La sapos nem kalaya naduk balalap iki brio ki bayok nungkong ya ke jingpang AIDS hendrai haduk menta ke jingpang AIDS kadang long ke jingma ya ke perthai ke UN AIDS namar kata ke jupersang ban pensha syapang ke jingdan kam ban penkut penwa ya ke jingpang AIDS da ke jinglong jing im ba adakar jing ki brio bat ke jinglong marangkan ha ke im lang salang Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalathong ya Menteri Bermensyua uba RG Lindo kum u ad hoc president bat uba Edward Luntathyang kum u general secretary jong ka North Mai Block Congress Committee NBCC kene ka long kat kum ke jing pentip bala penmi da ka general secretary in charge administration jong ka MPCC ikong wan suks im kiwe pat kit khat jong ka NBCC kinne hi kumju District Medical and Health Officer ka West Janta Hills District Dr. Casey Ajar ula play hinin kasngi ya ka program Social Awareness and Action to Neutralize Pneumonia Successfully SANS hakaji alang ka balalong halom kerbyang UPHC bala penlong da ka National Health Mission West Janta Hills District kajing temu jong ka ne ka program SANS kalong banyada ya ka jingyap ki khna ki banadu dangkha hadu SANS nem na ka jingpang pneumonia bat kapin hepo. Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh nin kasngi ula play ka virtual Cherry Blossom Mau Festival arajar arpawai hakajing dondon kat unong kit ktin sim ke Japan sha India Satoshi Suzuki bat kibai
Habakren hakajingalang UN Biren Singh ulong bakidan shibun bha kajing Siriem hapadeng ke Manipur bat ke Japan hakalang ke Riti Dustur bat kibay bat yakini laban lam lang bakajing penlong yakibakun kini kijat tamasa ke Manipur kadon kamne kajing Tibet jing Shempang bat jing Aibut jing keri Japan hakaban wanra yakaroi kapar hakajilla laban rap shushu UN Biren Singh Kato ko kubor kalakun nak All India Radio Shillong